شمارتم حبا شمارتا هيل مفرسك وهاي شمارتم حبا شمارتا كل عوام كريستو يرجع من جل قلب تجسو ريسا دشت نسلنا هايتنا نفتحو للبيت هيدخل ربي جيسو كريستو شمارتم حبا شمارتا هيل مفرسك jien lilek nafek sewwa. Int maħluq fuq ġbija tiegħi. Int imnissel minni.
qabel ma sawwartek fil-ġuf, araftek. Qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, ħabbejtek. Jien kont diġa għażiltek qabel il-ħolqien tad-dinja. L-imejjel tiegħek kienu diġa inkitbu fil-ktieb tiegħi. Il-jiem tiegħek kienu diġa maduda meta ebda jum wieħed ma kien qatt hemm. Jien sawwart il-ġewwieni tiegħek. U f'ġuf ommok jien insiġtek. B'mod tal-għaġeb għamiltek. Sa minn ġuf ommok jien sibt il-għena tiegħi fik. Inħobbok bożza ta' missier. Għax int il-wilt tiegħi. Il-ġejjieni li ħsibt għalik huwa mimli ġid u tama. Għax inħobbok bimħabba dejjima. Xejn ma jista' jifret imħabbti għalik. Fik sibt l-għaxqa tiegħi. Inti tiegħi.
Iddeċidejt mulej li ħajti rrit natik. Jien offrilek li l-nifsi kif jien. Udni fidej u għamel bija dak li trid. Kun int mulej is-sib ta' ħajti. Hawn jien mulej jillesta lik għal kull ma trid. Hawn jien mulej b'imħabba kbira għalik. Hawn jien mulej u ikmandani dak li trid. Hawn jien mulej iddeċidejt mulej. Iddeċidejt